Assam Rifles the Piba, Maning Maka Tamba Power order to Home Ministry and Sen and the Tamkre, Makui Power to Myanmar, Yumno Nariba border district Senator and Harry. Water supply is substandard Oiba, pipe supply to Rehaina ISTV News na Sandokro Matunda, Chief Minister na Cheneva Singh Excel Low in High Cray. Imphal International Airport ki hangar samde links taxiway Sanawi Damakta Union Minister of Civil Aviation Suresh Prabhuna Urat Bung Tamkre. Kurumzre, ISTV Manipur Pauming Tabri Singh Taramok Subro in a Pau Sandor Pizre. Assam Rifles the Piba Maning Maka Tamba Power order to Home Ministry na Senahandana Tamkre, Mahoi the Pikiba Power ado Myanmar Yumno Nariba border district Kaltada Sanargani Haina, telephone the Wari Sana with the Ministry Makedi Kangle Haina, Chief Minister and Birena Nasi Assembly the Fondo Cre, Miamna Maduki the Mukta Pakat Pamadi Tangulita the Weekno Hike. I do what the Madokoi, Kibin Evidence at Hame, Maduguma Karim the Makasa Roy Hadana, Home Ministry the Gi, telephonically. Inform to Rokare Madum Kutamayamda, House Kutang, the Manipuri Prajamayamda, Mi Piber, Tagat Padum Duritana, Sentok Sabinidum. Nasi Pangto Kiba Taramatu Suba, Manipur, Legislative Ki, Tare Suba, Budget Session Gi Humnis and Numit Ki Assembly Mipam, Nasi Upung Tramatu Tabdi Hauduna, Tuan Bahirum Kia, Kana Nainabagaluna, Department Karagi Lupa Kror Kagi Senpam, Yenabayaldana Pasto Cray. PSED da Zintal India Limited Koba Kolkata based over company amana substandard oiba pipe supply tore haina ISTV News nangarang exclusive oina sandokiba pau adu Chief Minister na haksina lobo loinana thaba adu da senaba maraleba sing mathakta subsaba excel logan haina ISTV News na hangba wahangi pakhumda Chief Minister na phongdokre ai ngarang madu through media ai khangjere adu sugumba sia koi tolerate toroi General company वगैरह whoever मधु proper investigation तो गनी NIT शंगनी आदुगा even it will be the case will be handed over to the vigilance whoever involved General वगैरह मैं black days तो बुधा ना अखोई की हाने की चप चाप पोटो standard हो मधु अमोहन अखोई supply तो होना बिहान बतो गनी Imphal International Airport ki hangars associated a pronominal link taxiway Sanawidam the Union Minister of Civil Aviation Suresh Prabhuna Urabung Tamkre. New Delhi Degi video link Kutang the Urabung Tamkivani. Imphal International Airport Complex the Airport Authority of India Sinro Pangtokiba Maikom Hangdo Paduda Lok Sabagi MP Dr. Tokso Mania MLA Dr. Radhesh Samyumnam MLA S. Suhasindra Suraki India ki airport Nepal ki anova infrastructure sangwat sagan aba urep tambada Imphal ki sungasi pangthokpani MP Dr. T.S. Mainana infrastructure fagat naba asina sakhat thorang da khumang soksin mangangani hana oramba airport amagi phibam ga tungda orakaduri phibam ga khudong sabri tungi sangwat sagar pasina oigani airport asida hangar samde apron sangur kaduri ba asina aircraft singda hen khudong sab pirgani haike coming of this and this associated apron perhaps aircrafts can stay here overnight and we will be having perhaps late night flight taking off from here. At the same time, very early flight also. So like this, with this improvement in infrastructure, we'll have more advantages and more facilities for all of us and we'll be well connected. Ngasi Satakiba Assembly Mipamna Tuan ba Department Mangagi Lupa Crore Sanipan Humudra Taru Lak Taramatu Henbigi demand passed Okre. Ngasi passed Okiba demand singer today State Legislature, Council of Minister, Secretariat, Municipal Administration, Housing and Urban Development Amade election ne demand singer si puthorokpada opposition mai kai dige ke Megasen Ramasung RK Mona Mahutki demand kanabada cut motion pukhalaki MLA Megasen Runa Leriba municipality sing da sunaba administration tawdre local body sing ningtina thabak tohan biu haike cut motion adubu sogol aduna MLA O Surya Kumar nasu local body sing da kanagu makhargi interest da thabak torobra haibi sing nab leire local body sing da ka hena ko thingjenwi mohta masana moromdom lepsen aba mod minister Chief Minister ki puning singsin ke Mohon Minister T.S. Samkumarna Tawal Municipal Council dissolve tobo leite suspend tamane masida political oiba khunjaw de haike Lakunthan ipudu yamak torokanda andro en yarpoksi hapchen khoi torokanda madun mit tobo khogi ngamdabi tana lakko kanda kani madun ngamgidamne du huji government India da khoi anouba proposal ma
ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛꯀꯤ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯝꯕꯣꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯈꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯥꯔꯛꯑꯣꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯅ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯔ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯈꯨꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯇꯧꯖꯕ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯂꯥꯛ ꯈꯔꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯊꯤꯅ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯏꯗꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯤ MLA RK Imona Imphal City da Smart City ki phibam kadai da leiribage city asi ningthina planning to hodrobadi sei tarakon gi matungda hene khudongsa ro mayok nagani leiriba department sing coordinate tongnaduna mong tana thabak paikat howa sunguni haike Mahor Minister Sang Kumar na Start City gi thabak thorom sing athu matamda horagani lupa crore lising maga sohum nepu humdoi lak marphu gi manungda mamang sahida lupa crore sama mapal thadrok le tobudabu senfam asi state amasung center na sada yankai puthokadabani thabak thengtariba si sel thungi phibam amadi tender tobada matam changmanani yum chabada underground parking yaudaba Imphal City manungda saramba sing hojikti IMC amadi town planning ayaba yaudrobadi yum sabi ayaba pidre haiki ngasigi mifamda election gi demand khanabada MLA ke megasandrana policy kat pukhaladuna electoral roll da yelumi sing nataba Yauksilibasi Loktonanaba Pukning Singsinki Chief Minister and Birena Election Commission of India gi Makada Mioyamabu electoral roll dagi Loktokpa Semdokpa Amadi Hapsinbigi Tabak Matamatam gi Oina Tauri February Kolumdo Amadi Kunmari da status gi polling station Kudimakta BLO Sing Tabak Togani Masida Haining Ba Amadi Wakat Nabi Kudong Saba Piri Haike ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ XYZ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤ ꯀꯛꯑꯣ ꯁꯤꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗ ꯀꯛꯎ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯧ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯁ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯤꯗꯔꯅꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇꯦꯗꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯗꯩꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯁ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯒꯦ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯄꯤꯔꯦ ꯗꯦꯠ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯄꯤꯔꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯔꯦ ꯀꯛꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯀꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯦꯠꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯊꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯐꯅꯅꯕ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯟꯕꯤꯒꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯔ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Ngasigi mifamna the Manipur Appropriation number 1 Bill 2019, the Manipur Appropriation number 3 Bill 2019, Appropriation number 4 Bill amadi Appropriation number 5 Bill chu pass toke. Ngasi chatakiba Assembly mifamgi questions award oppositions MLA Okram Surjikumar na Manipur Start off amadi cultural policy ki matang da hangkiba wahangi pakum piraduna Chief Minister N Birena status ki thabak phangdriba hithoi singthoreba naha singi yenglaga start up paikat pani ahanba round goina lupa crore kuntra kaithokre haiki MLA korung thangna calling attentions oina tha sigi tang tarukta Technopol gi Selepta sahi ni khakta ngari bi nupi masa mamaina singbadigi makhudjet kakkibugi matangda department gi makaidigi mieng sangbina pogatki Motion adu pakum piraduna Power Minister TS Biswajitna Department gi makaidigi asokpa anga adu yengsindaba leite seloina lupa lising yangkai mateng pangkibusu leire transformer singda sasan amadi mi asopan nangdanaba mong tana thamnanaba thorang leire haike Mahatma Gandhi ki sama yangkairak suba mapok kumun thorunga mari lenana haukiba tang mari dagi Delhi gi Rajghat gi lamtharakiba car rally ngasi Chief Minister N Birena Myanmar gi Yangon gi damakta Singmarong da leba Classic Grande dagi amuk lamthakre Chief Minister na Imphal dagi lamthakiba car rally more lanthok tuna Yangon gi damakta khongsan ba haukre rally aduna more yoroma matungda integrated check post ta nifum dusuba sam rifles na sinuna Taram Oki, Checkposta, Che Sangsing, Losilba Matung, Indo Myanmar Tamu Land Route, Fauduna, Yangon Gidamata Kongsan Ki, Myanmar Gitamuda, Deputy Commissioner Tamu Amudi Tamugi Civil Society Organization Sinasu, Harautam Oki, Moreda Pangtokiba Tormoduda, Assam Rifles Ki CEO Sumit Shud, Technopol SP Dr. S. Bomsa, Additional SP KS Robinson Soraki.
Mission Organic Value Chains Developments for North East Region Scheme gi makhada Manipur Organic Mission Momana Manipur sing mafam sing da thariba sing leinenaba Horticulture and Soil Conservation Minister T.S. Shyamkumar Yauna Hauke February tang marida mapan gi company singa inakiba Memorandum of Understanding adu thabak ta onthok hokre ngasi han boina sing metric ton kuntra puba hokre Department of Horticulture ga Northeastern Regional Agricultural Marketing Cooperation ga inakiba MOU gi matung ina ngasi dagi han boina sanjin thongda leba department asi office mamang di puba hoki Neramekna Manipur ge singi pothok metric ton lising malai na basu yanake masing matung ina ngasi ahan boina sura samporting puthok pa singi pothok sing farmer dagi KGM da lupa kontra mari da leibini haina Merameki Officer in Charge Manipur and Nagaland mangsata ma imona phongloke Thajariba mapan thajariba si akogi India gi mafam kudimakta North India South India amadi Central India da masigi akogi Manipur gi puthokchariba horticulture gi makha da leiriba production asibu yohon basigi pandam thamli Manipur Police ki IPS amasung MPS officer kun gi transfer amasung posting nong pikre DIG range 1 oiriba ke Jentana DIG range 2 purgani range 2 puriba ke Radhesyamna range 3 amasung special secretary home purgani DIG intelligence amasung NAF puriba Thamthings ngasangmana DIG range 1 purgani range 3 puribi Asin Haukifna DIG intelligence amasung NAF purgani ASP Imphal West Jogesandra Hawizamna Imphal East ki ASP purgani Imphal East ki ASP in charge ke Megasandra West ki ASP in charge purgani Bishnupur district ki manung da leiba masak khanglaba national amadi state ke political party singi oiba mifamama DC Bishnupur ki conference hall da Nambol gi SDO CS Bobona preside to mifam pangthokre voter verifications and information program gi maramda kupna khanan inaki mifam aduda Bishnupur gi SDO ke Lalit Thambigai Bishnupur ki BDO L Manikanto Singh Bishnupur ki AC2DC Linda Ningomam amadi political party kya gi miyoi sing amadi election returning officer sing suraki Amanba pausena pencil amadi kolom saduna puthopagi thabak satharibi kaisam ongbe ngangom Mona Lisa da startup program gi makada senthang pibadagi machine ma ki puthok sing adu Sanaba Sanu Associate Workset ngasi karang mamang laikai da Stephen Stregiloina be nongthombam hiainu na hangdokre Mona Lisa na pamisina fondo kibida na sing na masana masabu tabak pijaduna tauge khanba hiramama mangda thaduna sangsinaba honabada tembang naba leiribe singi khudong saba lohong naba honaba tangai fade haike Hiainu na Hauruk liba naharol singna lenga ki tabak kakta tanabada phangdraga ningba kaina leibagi bhotai sane sabu tabak pijanaba ihauda sangsinduna sakorpa kunayamo ohena bkhona minase haike Samatondagi sunatana lekai sa leiba mi ayam mi khasra so dum thabak pi dori bani aduna akoi sarkar gi mai kai dengi su angam mateng ma gi panga man tawri thabak se akoi thaugat minase ma gi su mangoloi ba mai pa ko oisno Thatare hena pithoktana leriba employees singi tolof pitho haiduna Imphal Municipal Council Employees Union na sangsel patabak lebagi khongjang gi saromoina ngasi IMC office mamanda wakat mifam sedakre wakat mifam duga mari lena union gi general secretary Todam Sobitana tolof piba ngamdrabadi IMC na loromba hanagi tax sing amuk lawduna hingjena ba honargani haiki akoi gi municipality se akoi gi tolof se piba ngamdrabani na thambidra su yare akoi bu nungsibiba masa masu bu nungsibiba ngamba administrator afaba yang lawa Manipur government gi pot amagak pame atai side akoi karimta pamde habadi akoi tolop thani pan phangdrabani na awa ba khange National Security Act NSA gi makada jail da leriba Kishore Chandra Wangkem alias Kishore Chan gi matangda tharakpa writ petition ngasi Manipur High Court ki Justice Lanun Chunkum Jamri Ramadi Justice Case Nobingi Division Bench mamangda putholaga puthopaga loina khanakre cases ki matangda lakadur betang kunipanda court asigi special bench amana makata na khanaragani hari BJP support orobadi masagi mang thibani India madi Manipur kainaba invite tobuni haina Congress na phongdok wafam BJP gi wangaloi thoksom bijoy na kan yan phongdokre thama banda leba BJP gi Vice President Jotin Bakhung gi yum da pangtho pawi mi phamamada bijoy na makata na BJP na amuk center da laklabadi India mutkani haina Congress na phongdok libasi India na te mutke durubasi Congress ni BJP na sahi manga palakpasi da tawkiba thabak mayam Congress na mayam da khangandana ba honabani haike
कांग्रेसना अखोगी बीजेपी दा कम्युनल अनि याम तोइना हायो इंडिया दा कम्युनलिज्म मरु होनबदी कांग्रेसना यानान होनबने बीजेपी दी 1980 दा पोकने 1980 की ममांग दा थोइबा कम्युनल राइट मैम से मसे कांग्रेस की खुदोल ngakteneba Imphal West District Police के Additional SP Operation TS Krishna Tomi की मेंग मकादा City Police के लोइना Imphal के धर्मशाला लंबी दंगा सिनुंग तिलती बहुम की तवक संतक्रे इमा के टेल दगी कस्तूरी थोंग अलुगली Chambers of Commerce ममांगी लंबी के कोई बदल लेरंबा म्योई संवा होमपुनिपाल वेरिफिकेशन तौकी मसागी तंगनांग मसक्ताक से याव दो म्योई तरानबा मखा ताबा वेरिफिकेशन की दमकता City Police ते सिनक्रे Assam Rifles ta and ba matik mayai sinaba yaroi haina Manipur ki tuan tuan civil society singna fongdokle apas pagi makada sipai singna sehil sang sina satharakiba mihat mipungi mayokta akan makhongjang sangsinu lakngai ser asida warrant yaudana mi ama faba mapamada thibo humba sathaba yahanaba matik mayai piba se India lengakna lamdamasi yelumi singi khongol mutat kinaba silabra haina all Manipur Women's Social Reformation and Development Samasna fongdokle CABगी मकादा येलोमी सिंह मिटोप सिंहना योसिन खिनबा सिनबा थौसिल माइ पाक्तबदगी असम राइफल्स दा सिगुमलबा मतिक मयासी पिसिनदुना माइ पाहनबा होनबनी हाइन लोगने खुदकता असम राइफल्स पीरबा मतिक मयासी लोथोकदबनी हाइरि वारंट्स याउदना मी फाबा एन मतिक मयाई असम राइफल्स पीबा ह्यूमन राइट पु सिंगनबनी मधु याबा ngamloi haina ipakna phongdrokle Manipur amadi awang nongpok ki miam India ki citizen ni India government na citizens amagi right mangaloi mathau tarabadi ipakna National Human Rights Commission da wakat padanatna Supreme Court da PIL thanaba sem saragani hari Assam Rifles sa hen bamatik may ipisin ba haibal si Manipur amasung awang nongpok state mangagi myoy sing kari sulay tinakan ba CAB lising ni taragataruk pas doon kidabagi laman kumbani haina all Manipur nupi marup na phongdrokle Manipur amadi awang nongpok lamdamgi Mongolot purupo pambay amana traga amana mutatuna mainland India gi saksu manaba miam na mo chinjinjage haibagi meklar kudamni Home Minister gi notification adu thuba matamda handokadabani hari National Ministry of Home Affairs ke notification asi kan yaning do phongdrokle thong asi awang nongpok lamdamgi yellow missing miam namthanabani haina lawi lamdam asi gi yellow mi khudimak amatoina punsinduna tholakadaba khudimak thengnanaba siam sarasi hari Bangladesh the Kundariba Manipuri Singi Kul Sing Punsinu Samba United Manipur Organization na Shinduna Manipuri Cultural Evening Manipuri Festival Tormo Pangtokre Bangladesh ki Molubi Bazar gi Subtons Maizuri da Pangtokba Tormodu da Bangladesh the Kundariba Manipuri Kul Magi Muisina Sergaki Torongi Seromo Oina Dr. Laimium Subhadragi Kangbugi Oiba Natki Zagoi Sing Pangtoke Manipuri Culture Bu Miam da Hena Kanganaba Pandam da Kongset Amusu Satke Sereng Saidinaba Manipur Jago Isai gi workshop Manipur gi maramda khana nene basu pangthoke Bangladesh da leba Manipuri singi nat chatnabi lol chawkhanam gi damta festival asi pangthokpani hari Bisnupur gi manung sana leba Cyril Mangjil dagi Laisram Ongbi Thoibi sei ne phomadi mahaki sei taramapallom surwa machanupa Laisram Basantagi anaba Hauzik Janims Hospital da Manipur lenga amadi Janims Authority na I Water language thok sathri makhoi ani da Degrades Kanglai Pak Koba WhatsApp group ke members sing sel gi mateng pangkre Janims ki ART gi nodal officer Dr. Lokeshona mama masa ani sigi damakta hospital amadi lenga ki maikai digi honaba yaba honagani haiki Janims ki medical superintendent and Ranbirna anaba ani si media gi khuthang di khanglakibani makhoi ani mamit udre mama si wangang ba thoktabada natana nata dabagi problem amsu leire handicap ki certificate saduna CMHT amadi Ayushman Bharat ki card semlo matung lang gi thawk sathari makhoi gi test kya togda watpana makhoi gi anaba gi maramda sabsana haibangam dri haike Honorable CM nasu akoi hodok birakna sugumba yamna khudong chadaba mi khara khoi lakhatlaga akoina sumaina laing bangam jabase akoi su yamna akoi gi yamna nungai jaba haitare doctor mayam su nungai jaba Khoigi work culture lomi sing na tamdura makhoigi divisions of labor lomi sing dasu mathok tai haina Central Agricultural University gi Vice Chancellor Professor M Premjina numitare ni sumna sathaba scientific methods of beekeeping for doubling farmers incomes haiba training programs hodop gi toromda haikre Ukhulomadi Kamjong District ki lakpa farmers sing na sarugaba training program hodop gi toromadu da kaw gi toan ba thopuri bami kana sarwaki Premjina makha taraduna khoi loibasi araiba nate lam masida fajana tabak torobadi business ama oiba yabada natana farmers sing na double income lakpa ngamune haike
Tagyal Leba Government Polytechnic Humpumdoi Suba Foundation Degi Thorum Ngas Institute Asig Auditorium da Pangthokre Tormaduda Technical Education ge Controller Mutum Ibomsa Polytechnic Principal RK Nando Namuru Bemi Singuna Saruga ke Institute Asigi Mairoi Singi Damakta Miyoi Kiana Kalakpa Award Sing Yantoke Mutum Ibomsana Ministry of Human Resource Development gi Makada Leidingaida Polytechnic Asi Manipur Mapam Nepal Sana ba Ayaba Pibadagi Hojik Sabgi Tawag Yamnakan Sathri Sangwat Sagliba Sing Mapung Pana Loisinba Ngamdabana Session Hobang Ngamdabani Impal is Samadi Ukurna Quidi Kumang Soxina Sangot Pugi Tawag Sathri Ministry of Skill Development gi Makada Tadak Basenpam State na Tadorok Tabdagi Nauna Sariba Polytechnic Sing Asi Loisina Bahonabada Kudong Saru Mekri Haiki Infal Jesami Lambi Paktopa Gitaba Paikalakpa Sinamaram Orga Transformer Mapam Hongdo Hongjin Togadabna Hayang February Colomdo Emusung Kunmarida Ayupung Nepal Dagi Nungtil Pung Mari Fawa 11 kV Sombong Feeder May Mutkani Hari Masinamaram Orga Singarel Dagi Pundong Mompawa May Fangloi Hari Hausimakata Paukar Mumpi dengan Timber Bremutang Lominase Northeast Ahanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangkraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki makada Financial Institute amo in sakhangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Mission ki makada subsidized loan pibada mangzil thariba Panthoi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yauna punna branch tara homdo yangduk jare miyamna financial facilities sing lobi na baning sing jare Panthoi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. Honda car ki mamal February ki tang amadi hengale adubu sangai Honda da February ki tang tara phawo da booking tobi ki ba customer sing da ariba mamal da car sing yon jagane customer sing ki damakta lupa lising tara mapan da ki lupa lakh amal lising kun mga phawo ki discount su pijari Honda car sing asi Japan ki multinational company na sabani anoba technology amadi safety feature kya yauri Athuba matam da gari airport road ta leiba sangai Honda da lakbiu amasung khudong chaba sing silobiu Manipur ki ahanba 24/7 lamjingba capna miyam gi seba da leizari Manipur ki district sing amadi mapal lam sing da chananabagi book tobiu luhongbagi akhanaba discount su pizari contact tobira 1800102799 amadi 8794613154 Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolib capsule chabiu The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid-play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Metro. Break matungda taramok sari makataw pausing Sangai Holdings Private Limited ki masama oriba Smart Society na sendrunga si Sangai thalda leba Vocationals Guide School da free medicals amadi health awareness program pangdokre school gi angang amadi akoibida leba miyam na free checkup pangthokpaga loinana lemna hida langthok singchu yantoke Smart Society ki secretary Narengbam Dhanapati na ayinga sa onorakpa matamasida anayak yamna thokanba maramna mangjongna section thorang lokhat naba awareness camp health camp pangthokpani haike Crispa Health Cares and Consultancy Private Limited Singjamai Singamakha Amadi Korentax Kuman Youth Club ka Puna Kusam Naduna Korentax Kuman JB School da Health Camp ama pangtokre
Crispa Health Cares and Consultancy Private Limited के proprietor Dr. Santana Lusingba Medical Team aduna mioi sama yang kairom lang bagal loina hidang lang thakra suyan tokhe Rice Creative Solutions Private Limited की अनिसबा बैच की थानी की ट्रेनिंग फंगलबा महिरोय कुंट्रा मरी ऑन जॉब ट्रेनिंग अमसुंग जॉब प्लेसमेंट की दमकता हैदराबाद की दमकता इम्फाल थादोखरे अहनबा बैच की ओइनसु हौजे हौजे हैदराबाद की ममिंग लेरबा कंपनी सिंगदा थबक तौदुन लेरी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अमसुंग मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की मखादा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पॉन्सर स्कीम अमा ओइना DDU-GKY की मखादा इंस्टीट्यूट असना ट्रेनिंग असि पांगथोकपनि हारि इम्फाल मोरे लंबी की मोरे टाउन मनाक्ता ngasi bolero amaga van amaga tengzinabada van tonglapa mioi hom thina soklobsing more battalion Assam Rifles ki patrolling team amana thengnabadagi unit hospital more da pogatuna laikana khre MBCA Mounts Gibeon Higher Secondary School Tadubigi famung sama legidaba hostel ama Maulana Azad Educational Foundation ki makada sanan bangasi school asida urep yung tongkhre tarmaduda foundations asigi member SP Singh Mount Baptist Churches Association के Executive Secretary के कोदा Scholarship Principal CS Loli Susukaki Mitei हुए लालोंग सिंटम संगलेन सजल एकेडमी खोंगापाट एरिया की अहानबा राइजिंग डे थोरम ngasi pangthokre थोरमदुदा सोशल वर्कर आरामबम करमजितना एकेडमी की फिराल सिंगत के थोरमदुदा ऑल मणिपुर सोशल रिफॉर्मेशंस एंड डेवलपमेंट समाज के तोपसोम रमनी Legal Ads Council Impal West की एडवोकेट खुराइजम कांत सुसुक रखे अमरोमदा बिष्णुपुर खा गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल दा ngaikong खुनो आर्मी बटालियन वार्ड डेवलपमेंट कमिटी बिष्णुपुर अमदे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नसिन ngasi नोमि ओइबा लेम लांग बि केम अमा पांगथोखरे केम अदुदा मिoi सामा यांखरम लांग बगल लोइना हिदा लांगथक सिंसु यानथोखि केम अदुदा Major Ranjan Human Rights Activist Mina Daina Thausa Surakhe Relief and Disaster Management की मखादा RND MCD State Disaster Management Authority Manipur na sinduna Kaksing District की NCC NYK CBO Singh ULB NGO Club Assamadi ANW Singh da Disaster Management की Training people की थोरम ROL के ऑडिटोरियम तो पांगथोखरे थोरमदुदा इम्फाल कॉलेज के फिजिक्स की ओजा ओरंबा CH राजेंद्र RNDM के डेप्यूटी MD अयूब खान NYK थवाल के डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर Y लक्ष्मण सुसुराखे खांबो केंद्र के मनुंग सिनबा बांगसी बुदोन दगी क्याम खोंनांग खोंग पाव किलोमीटर मंगारोम सांगबा इंटरविलेज रोड की फिबम ngasi PMGSY Towal Division के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थियाम सामुंगो अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश के हानिक वाइस प्रेसिडेंट जादुमणि अमदी स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर M जोतिंद्रोना सतुन यंगसिनख्रे जादुमणिना डिपार्टमेंट की माइकेडी लाकलिबा मार्च था मनुंग फावदा लंबी से सेमजलगनी हाबिगी थाजब पीरे फंगलोखे नोने बाजार की नौना सेमजिन कम्युनिटी हॉल ngasi सिनाख्रे हॉल असी पेंटिंग अमसुंग इलेक्ट्रिफिकेशन यावना साम निफुम दोइसुबा बटालियन सर्फी F ना सेमजिन खिबनी ngasi की तरमदुदा बटालियन असिगी CO लालचंद यादव लोंगमाई बाजार बोर्ड की मेंबर सिंग अमदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की थौपुबु सिंग सुसरुआखी Joint SSA and RMSA Teachers Association na hojik sathariba khongjang asina Tamenglongi oinasu toan ba school sing da sauna sai theng pire tolo pidrabdi thabak suroi RMSA amasung SSA gi oja sing da tot piba lepu haina dabi tori Tera khongsang bi maning lekai digi loremom ongbi naubi sehi kunipan tha sigi taratruki nungtilpung ani taba matamda sehi taru khakta ngairibi masanupi loringbam Silvia mayumdagi thokibadagi hanjilaktre hiramasi matang da moproiba e herozitna Moirang police station da mangkraba mama macha thibinaba wakatkre hari hojima khata ngasi sanawi pawmut office ngasi sanai wawda
Visakhapatnamda ngasidigi horiba Senior National Weightlifting Championship da Manipur gi Risikantana gold medal loduna senior gi section da Manipur gi oina weightlifting da national gi gold loba Manipur gi ahan sanar oire magna state ta kilo sama manga clean and jerk ta kilo sama kuntra mari punna kilo sani kuntra mapal thangatuna ball gold lokibani S Bidyarani na kilo nepu mapal gi class ta national gi bronze lore interstate championship ki oina kilo Sama Humudran Nitoi Tangatuna silver medal lore. Abu Dhabi da Pangtoka Duriba Special Olympic World Games da Manipur Sanore ani Saru Yarunaba Mars amada Infal Tarok lagani. State government na Sanore Singh Kangbidaba amadi Mateng Pangbidabu Special Olympic Manipur pen da Pangtok le. Manipur Press Club da Pangtok Pagi Mipam amada Special Olympic Bharat Manipur chapter ki president Mayangbam Akshay Kumar na Lisingani Taraga Humdoi Hoduna Pangtora Kiba Special Olympic World Games da Manipur ge Intellectual Disabled Sanuri Singh na Sarwaduna gold medal loduna India masung state asigi mingset propangam kre handaki games asida athletic masana ge and herozit course bisorjit oinam Futsal masana da El Chitra course Anita Huidrom Saruyagadori handaki games asida su medal lorpangam habi thazabulai masi fawda intellectually disabled singbo mimanadaba oin loba Sanaroibo Yokat Pidaba Asi Tadok Piduna Miyamama Sung Legakna Miang Sang Biduna Hena Pop Sanori Sangwasi Hike Bangalore gi Zepi Nagarda Pangtho Libanupa Sung Nupigi Hompumari Suba Senior National Ball Badminton Championship ta Manipur gi Nupagi Timna Jammu Kashmir bu Kuntrama Kunitoi Kuntrama Kuntret Maitu Pikre Manipur gi Nupigi Timna UP bu Kuntrama Kuntret Amadi Kuntrama Kunipanda Maitu Pikre Jiribam Chatriba Tarelak Suba KSA's Nonigopal Memorial Invitation Football Tournament ki ngasisanak po match ta Saisa Tamelongna Cookie Sporting Club po goal ani amada maithiba pikre hayang Mongoloid FC amadi LFC sanagani Kondompopi Sport Complex ta Chatriba Inspire Cup Under 17 Youth Football Competition gi ngasisanak ba ahanba match ta TDF Dio Thobalna Martin Grammar Kaksingbo Gol Nipal Sinoda Anisuba Matchta FC Tentana Idol Pioneer Club Kaksingbo Gol Amasunoda Toykre Hausa Makata Sanawi Paul Wedding Tuzum the Amuk Pombigani Trau FC Manipur gi anisubo home match hayeng nungtil pung ani tabada Khomalampang Men Stadium da Singa Bheng FC ga sanaragani hiramasi gi matang da ngasi Khomalampang Men Stadium da Pre-match press conference pangthokre thoramasida Trau FC Manipur gi General Secretary Tipulen Maitai Manager L Ibomcha Sanaroi Prince Will Olaris Imeka Madi Mizoram gi Singa Bheng FC gi head coach Denny Lalduama Manager Anand Gurunesu Saruyaki All India Football Federation Sinduna Mamang Thagi Tang Tarani Toidigi Tim Tarani Toina Grubani Tongna Kaiduktuna home and the away basis Satariba Hero Second Division Liki Khomalampang Men Stadium da Sanagadoriba Trau FC Manipur gi anisubo home match asi mai pangnaba sanahanduna full point phangduna league table da khwaidagi makokta lainaba honagani haina Trau FC Manipur gi General Secretary T Phulen Maitaina phongdorongli We will take advantage of our home ground and home support also. So from our side, we don't have any injury worry at the moment. All players are fit. So they are waiting for this opportunity and hopefully we will give our level best to win tomorrow's match. And if we can win Singapore tomorrow, we will be top of the group. And then ultimately we can aim higher for the next. Amaromda Tharomasida Saruk Yakiba Singapore FC Mizoram gi manager Anand Guruni na phongdokibada Sathariba League asigi league table da khwaidagi makokta leiriba Singapore FC Mizoram hayeng sanagadriba match asisu soidana maipangna hona handuna amuk hana league table da lainaba hona gani haiki Tomorrow we want to get at least 3 points. So we didn't have injury player all. So we played 3 matches. One home match we beat Mohammedan 3-0. So after that we draw with Rainbow and beat Jamshedpur FC. So right now we had 7 points. So if we win tomorrow match, we are going to be the 10 points. So that will be a little bit tough for other teams. So we try very hard. So
Riz Nagamapana SCCC Sangai Singjamaibu Maitibu Piduna Anisuba Haibok T20 Cricket Tournament ki final sangkre. Langthabal Sporting Club Langthabal Mantri Khong Makhaleka in Sinduna Mamang Thagitang Kundagi Tim Kuna Group Mari Tongna Kairutuna Langthabal Public Ground Langthabal Mantri Khong Makhaleka the Satariba Tournament Asigi Ngasi Sanakiba Ahanba semi-final match Riz Nagamapana SCCC Sangai Singjamaibu wicket Tarada Maitibu Piduna final sangkibane match asida SCCC Sangai Singdamai tos ngamduna ahanba betting tokibada over taramapalga ball ahumda wicket loina turaga run chamaga supna manga lauki masigi pakhomda anisuba betting tokiba Riz Nagamapalna over taramariga ball anida wicket amata tudana apiba target adu yauduna match asi mai pakhibani match asida Riz Nagamapalgi sanaroi Nikina wicket ani amadi run yankai mathoi lauduna man of the match taki Hayeng til pung ani makai tabada ground asida ani suba semi-final match oina PCC mayai koibi amadi YWC Langthabalga sanagani Akampat Veteran Football Association Akampat na sinduna tha sigi tang kundegi tim tara hundoina grumari thokna khaidoktuna 11 Star Sporting Union Football Ground Akampat sathariba Taris Suba Koijam Yaima Memorial Veteran Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta BFC Team B Singamai Kawana IEBSA Brahmapur Mangjinbu gol ani sinoda maitiba pikre BFC Team B Singamai Kawagi mai pakibgi gol ani adu Tombi amadi Meghana sanki ani suba match ki sanakibada UBSA sajing amadi BFC Team A Singamai Kawa gol amamam chantuna draw sakre UBSA sajingi gol adu A Zayantana sanki BFC Team A Singamai Kawagi gol aduna E Hamzitna sankibani tournament asigi hayeng tilpung amatabada ahanba match oina ABFA Akampat amadi UKFA Uripoka sanagani ani suba match nung tilpung ahum tabada FBWA Mapal Kangjibung amadi FC Tasapa Koirengai ga sanagani Manipurgi maru eba tournament CC Mid amadi Manipuri State League yauna atei tournament kaya da saru yaduna association asige referee oiramba A Borena ikhang khangaudana haukiba tang kunma thoida leikhi dabada All Manipur Football Association amadi Football Referee Welfare Committee Manipurna awaba phongdoroli Sports Development Wing langaina sinduna tha sigi tang taradagi team tarahumdoina grumari thongna khaidoktuna chathariba Langai Trophy ahanba 9 aside men's open football tournament ki ngasi sanagadaba 9 signing star pungthongba mamadi thoiba FC yumnam huidrongi match ta team animak matam sana report tawdabadagi organizing committee na chathariba tournament asidagi tanthokre tournament asigi anisuba match ki sanakibada sector team A na He-Man and Pig FC bu goal mari amada maitiba pikhi Saijang Youth Development Integration Center na sinduna tha sigi tang tara taretagi tim tara marina grumari thongna khaidoktuna Saijang ground sathariba ahanba Saijang Khurai Lema Trophy Telo Sana Saijang Gram Panchayat Village wise amadi Impetus Men's Open 7 aside football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta YPF Yang Popina Sana Sabi FC bo goal taruk amada amadi anisuba match ki sanakibada BSU Nongpo Kaksingna YSWC Sabung Kopo gol ahum anida maitiba pikre Salo Youth Union Club na sinduna Salo Kanglong Nampakta tha segitang mari digi tim kunmangana group nipal thongna khaidoktuna sathariba Salo Cup mapan subalam naiken village wise Impetus Men's Open 7 set football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta CHY UC Salongna NSS 9 signing star bu gol ahum amada maitiba pikhi ani suba match ki sanakibada Langai FC Sanjanbamna Kaka FC Pangaibu gol mari sinoda maitiba pikre Tersirwe huzimaka na ngasi nomuyo kiba engasai paung lobise Environment Directorate ki phangkiba ngasi goi kiba ainga samadi nujugi pauda khwaidigi sakiba Celsius degree 13.8 ahum khwaidigi ingba Celsius degree Nepal dasmik sino Nepal Nuksita yawising manalgi sang maximum da sada mariputra om dasmik mga taruk minimum da sada kuntra mga dasmik mapal ahum oiki ngasigi nong suki bagi sang sino dasmik sino ani millimeter ni
ISTV News King asigi editor soista ruling of the operation ani ki marakta communal oi de amadi lengak subli pai na ba halakani halakloi habi matang na phongdonok pa wafam sing हमने कम्युनल होइबा सिगुम पार्टी से अमुहन मखाता न शासन तहनदबा हाइबसे आइदि अखोई खुगदिमकी दायित्व होइगद्रा हाइदना अखोई खंजबनी कांग्रेस ना अखोई बीजेपी दा कम्युनल अनि याम तोइन हायो इंडिया दा कम्युनलिज्म मरु होनमदी कांग्रेस ना यानान होनमने बीजेपी दी 1980 द पोपने 1980 की ममांग द थोइबा कम्युनल राइट मैम से मसे कांग्रेस की खुदोल ngakतने बा अफगानिस्तान दा पाकिस्तान दा बांग्लादेश दा लेबा अदुसु मुस्लिम दी यारोय हारिबा सुमाइना धर्म दा बेस तौबा सिननी लेपा कायरकनी हारिसे बीजेपी ना शासन मखाता न कुइन तौबा तारगदी स्टेट सिदसु अदुगा सेंटर दसु लेपा कायरकनी कॉन्स्टिट्यूशन की मायोक थबक तौरए याररोय न मणिपुर की दनतना इंडिया की मफम खुदिमक्ता हौजिक येंबियुको मयाम मफम खुदिमक्ता बीजेपी से मथंगी 2019 मोइसी सुक लई लेरोय हाइबसे सेंटर द सुक लई लेरोय मोइगी शासन से मखा तारमु लेरोय हाइबसे मसी अखोई थादेजबनी कांग्रेस न होजिक बीजेपी से अमुक हलागदी इंडिया काइदरे मणिपुर काइदरे से थांगै सेवा आठदी बीजेपी से मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी अमुक हलागदी कांग्रेस से हंदक की मथंगी तामदि पुंगलोय लेरने हाइबा आठक सब माने बीजेपी ना अमुना सेंट्रल पावर पाइरा प्राइम मिनिस्टर मोदी अमुक हलावा आई मयांग मांग प्रॉमिस तबंगमी मददी सोइदनमकी कांग्रेस की नेशनल लीडरसिंग अयामना जेल लोइन लेरने मणिपुर सु फनियामने यावरने लोइसलबदमरुई पाउसिंग अमुकना फिजरे Assam Rifles tapiba maning makha tamba power ki order do home ministry na sanhandana thongkre makhui power do Myanmar ge yumno nariba border district khakta stanar gani hairi water supply ki substandard oiba pipe supply tore haina ISTV news na sandokro matungda safe minister Senab Singh action logani haikre also Imphal International Airport ki Hangaramadi linked taxiway Sana without the Union Minister of Civil Aviation Suresh Prabhuna urabung tongkre Nasiri ISTV ne pizuba Manipur pau matang suizre ning tarbuno po amukana